Bosna i Hercegovina nije imala drugu alternativu. Zašto? Zato što su drugi nacionalizmi zapravo razbijali Jugoslaviju i srpski, hrvatski i slovenački nacionalizam se odrekao Jugoslavije. Bosna i Hercegovina nije imala drugog rješenja. Mogla je ostati ili u nečemu što bi se formalno zvalo Jugoslavija, ali u suštini bi bila Velika Srbija, ili izabrati ovaj put neovisnosti što je Bosna i Hercegovina učinila. Kada su drugi, Srbija, Hrvatska i Slovenija, odlučili da Jugoslavija zapravo se rasturi, Bosna i Hercegovina nije imala drugoga rješenja. To je bio izbor ili nestati u magli raspada ili sačuvati svoj identitet, jer ovo je stara država. Da smo bili u pravu pokazuju i zadnja događanja, znači razišli su se i oni koji su tada bili zajedno i koji su pokrenuli sve one nemile događaje. Referendumsko pitanje je samo sačuvalo okvir Bosne i Hercegovine, ali sadržaj tog okvira nije u skladu sa referendumskim pitanjem. I proteče još puno vremena dok se taj sadržaj ne ispuni s onim osnovnim opredjeljenjima kada su građani izglasali nezavisnost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina konačno izlazi na svoj put i put do slobode i dostojanstva u stvari. Ne bih rekao da je to direktno put ka blagostanju, put do blagostanja je prilično daleko.